Сударыстыбаннай эстрада театра бәхис түгілін сулустар үре күреген кыттылақтарын көрсөр. 15 улус, 15 кыттаатчы, 5 наставынник. Үре гетигер үміт сылсамы кетехилях күреге сағаланна. Республика расмындуктарыттан саңа аттар, чор коластар, чағылқай кыттаатчылар талылан кәллилер. Үтіу өгеске кубылыйбыт тәрәхіңе бұйыл кәкке олырыйлар килбиттер. Ол күрдік дойдугдугар күйі ағуын сыла билетінер болан, репертуарға дойдуға беренилях болу тематиката булгучулах ирдебил. Өскөтін аспыт сезоннарға наставниктар составтыра театр эре ehitten турар боллағана бұйылғы сулустарға. Республикаға ускустубаны сайынлары сылжар арас аттақ тірілтелерден әмие келлилер. Триячилер 5 сылағы опыттарын мұньян үбілүйдәк сезонға бары күйі уран-туран үлелилер. Буманы программа киеңе үйерек итенне мастер-класс әлбәғә тоғылур. Сүрін бұлғымто кыттачылар таланларын сайынларыға туғыланарын театр усуран салаячта Мария Герасимова белетир. Бу 15 кыттачы нымно полуфиналга кирбит кыттачылар кенлери бихи кайылақтар ден атты бу тойта кана 15 финалист бу көрәктән сүрдәк әлбәгә бәйтегәр ылар сәп кенлер үрәнәлләр оны көрәккә кытталар булдыга ди. Күн аксын кенлер тренинг ытыктара арас мастер-класстарга кыттыктара оны тәңгә вокальный уроктар баллар күн аксын онын булдыгына бу полуфиналисттар нымно кайылах аттынан келәләр. Оннан бу күрәк ата күрәк сен бир 15 киттен 5 ки финалга таксар бу манны әтехпен багарабын олық қомойымаң финалга кирбәт ақытына ден әтәбін оннан булдағына бу күрәккә кыттачылар үйрене онна бәйләрен бу әйгеләрдән доғыр була келәләрдән әтехпен багарабын. Кыттачылары акустическай салаға ыңырдылар. Онно кинилери серебейдәхин күйтер. Джекким қағыз нөмерінен тақсара болуй. Хангаласский зовут Алена Слепцова. Пожалуйста, выбирайте. И номер, под которым 3. 10. 4. Он то 15. Алексей Слепцов под номером 5. Сынаға тақсық иннене колығы әрчиер тоғыстық. Эстрада театрын сүрін қарместера Наталья Викторовна Стручкова кыттачылары бір сергетімен арас әгелге жырттары сағылата. У вас там внутри позиция не меняется. Старайтесь там язык не перекладывать, да? Челюстью как бы не менять положение. Поехали. Вот сначала мычим, то есть потихонечку растягиваем заднюю стенку гортани, да, проверяем верхний регистр, нижний регистр, вот, потом потихонечку, да, уже открываем на гласные ми, мэ, ма, затем согласные варьируем тоже, и бри, бре, бра может быть, и втиф, тефта, то есть тут же как бы и дикция тоже. То есть это все. И на дикцию тоже работаем, да, конечно, и на дыхание, естественно. Вот. Первоначально начинаем с работы над дыханием. А чем опасно петь без распевки? Ну, это вот, знаете, допустим, занимается человек в тренажерном зале, да, то есть у нас же, когда мы спортом занимаемся, нам же сначала надо растяжку сделать, подготовить, да, свои суставы, свои эти как бы мышцы, да, вообще свое тело разбудить. Точно так же у нас и здесь, то есть, по сути, это, ну, тот же спорт, грубо говоря, да. Долгутулақ түген тосқойды, өр сыралақ үләне кең жүлге тахарар кәм ол жаста. Біртен бір саңа ат наставниктар иннелергер тақсан бәйтін білейіндерер. Үрі бүппүтін кәнне ылыған бағалақтар илилерін уналар, оттон сорығыр кыттачы бәйті таларғар көңіл берілер. Мен иқпар Никаға бұдан ордық чуғас күрдік бұмбайла. Ника! Никаны талдың, тоға? Никаны талдым, мен урутуруккаттан этебин этем даганы дойдум, мен үз дойдулақпын. Ола бетер төрүт дойдум, төрүтім бүлүү кораттан, онна бәйім селіспін үппіт нүрінгірі коратым, онна білден тұрар кәргенім дойдута. Горнай, Ника ме білден тұрар ме горнай, олеген
Мен ханықпар кенелин бұдан чугас бәбін бұлуға көмілі манна меген именно реализациялы ден ұчалы таққа. Бары керейте атын әйгеға идетиен үлелі сылжар боланлар улахан сынаға тақсан долгуюга ыллараллар. Не хватило шугей, но миин тариф бата. Чехне тебит. Критикалара мен ханабран то хамай сеп. Мен бу билинай то кудатым чакчы ари рак пай турал пун былах. Эме ол тух булда эме синический тухка лаханы билер булда. Александр Карманов үңкүү театрын артыға, сүрүннән фольклорга, түрі түгеске үлелеhe сылжар ытчат, түрөбіт улуғын амманы көміскүү кәлбет. Народник күн оны табу эстраднай туха кәлбиккен, конкурска кәлбиккен де олата бәйәғар туғар хаңынар еқын бағардаңды. Ато мен боллагана каханара испер тохтенеп биттер народниктар эстрадылы хатаналаваттар ден. Мен бем испер олеген аны бу төттүрүтүн хаярыбын бевин да бару боланын көрөрү отто оны бу народный колостактар эстрадаме ылыктырын сөптен доолары. Үйәһә білүттен түріттәк Марьяна Хобусарова оғы ұскусыватын осколатыгар үрді категориялақ фольклор ұчутала болар. Оны тағынан аға көлінені ырыға тойыққа оғы қайға ұхуяры бит. Бәлер суолын тұппут кихи бұ күрәққа туақ сыллақ кәлбітей ден ұйытыға қол күдік қорыйдур. Bileri, körörü, beyber tuara sangana talarıbın, bileri, nariyarıbın, ondan bu bugünkü kürek etten, kıttahanga siyanın taldım, toydaki kineni minor turkattan köröbün, toydaki kini uratı, beyde tuspaka iskalağı rıhıt. Bağır onluğu miyaha ariyaray tuğara hangani birere demin uratı kihini taldım. Бу проекты тух пар булын сөп, еген улах эпиккедылы сүз бирген улардан да кебихектерин сөп, образкын, ыллырырыларгын, олах эпиккедылы оннар баттахын краскалыктырын сөп деп көрдү. Онука белемгин да. Белеммин. Отон ханаб бис испер турук бар хыджан билген бебин атына түнөн көрөк маңарам. Преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву. Как вам вот сам проект, как встретили, как вам Якутск, а также вот как участники? Это прекрасно. Ребята, которые приехали с разных вузов, я имею в виду участники, огромные молодцы. Во-первых, сильные вокалисты все, что немаловажно. И организация очень хорошая фестиваля самого. Организация конкурса потрясающая. Приняли вообще замечательно, всем довольны, все здорово. С погодой даже повезло. Вот что самое главное. Вот сегодня только метель, но это ладно, мы переживем. Маңнайғы түйімәк түміктенне наставниктар үстүү кыттаатчыны бейлерин командаларгар ыллар. Мантан ыла кинлери тоқтылы соқ күстәк үле күйтер. Сирейдеріттен қарықтырыттан көрдөккі командаларын составыттан астымыттар. Де бу сүймердәһәммит аста сүрбе хәтте улустан, Жугускайты онна жатайттан, килбиттерден 15 таллан бу эстрадовый театрны орагайгар бәйләрен көрдөрдүләр. Оннатын 5 хуячыга тырылдынылар үстү болан, едойду көмескәчтен сылынан патриотический рынны толардылар, долгыдылар агай. Билен тротон күрәгаты күрәк долгыяллар онна патриотический рыны толыру эмет споусуктардах буллади. Ылдындаганы толыр баккун, аныттан кетәһәбит билеген уячылардан элбәк билини ылан, де полуфиналга хайдак булан такалларын де көрөкпү дистепит онан көрәчилер эме күннүктәргә кетип китигә ыңарат. Николай Дорова, же быйыл бастыгытын бу сулустарга жүлдүр сөбө быгытынан кәллиң, онаттан проект опсана кайдак абити конкурсандар кайдактары. Ото бу билген бастыгы күмүт болду. Конкурсандар бутун гытта хаңа билсиз тебит. Тон бу проектка мен хаңа киймен олеген жойдек кайдак тук боларын билбекке айтабын.
Так, кстати, мен ханабар интересный проект болар турар. Меге холобор эме бэбит опыт пытыттан бәссәбит. Бу оголор бутун кыттары хайдак кыннак кынан үрдүк нотанылаганы, хайдак кыннак каллара түһәгәни денети. Бәйте ме барата туспанима һә. Ылыңдаганы холората оңголлу бат буллыһын билен турар опыт ылакалелләр бастык очарат тәһәнебен. Оннан мин колбор аспыт сыллардан биремнек колан көрдөх белән сылын аксын. Бу келбит оголор элнай бага ылан бараллар. Бир бу ончо хонук устатыгар коластын кедере тупсубут болалар. Олоктуттардын кедере кап тупсубу бол бәңданы көрәчүгүм батта ди кайда курдук Аллах бәйләргер маннык уверенно ем болан калалар ди. Аһаулин мин санабар бу сулустар фестиваль элбәгә киннәргә бу именно опыт өттүнән били көрү исти верени берерди ханыбын. Конкурсанты очень разнообразные сегодня были. Ну, процедура отбора сама по себе такая интригующая была. Я своей командой очень доволен. Я надеюсь, мы с ними сработаемся. И в полуфинал у нас выйдет достойнейший. Вся республика знает, что вы обладаете академическим вокалом, и кажется мне, что и конкурсанты ваши будут в этом направлении или нет? Ну, дело в том, что я, конечно, по образованию я академический вокалист, но я пою и эстраду, и джаз, и надеюсь, что мои знания, мои навыки помогут моей команде, вокалистам моей команды в любом жанре. Да, я думаю, что мы выберем репертуар, и очень надеюсь, что ребята выступят достойно. Я впервые в качестве наставника, в этом конкурсе. Я очень рада. Во-первых, это большая честь для меня. Во-вторых, это что-то интересное, такое приключение. Я поражена сегодняшними участниками, потому что все очень разные, голоса разные. Это было прям здорово. Я получила удовольствие. И причем 15 песен подряд, это вроде кажется много, но настолько все было индивидуально, что вот как-то быстро пронеслось, ни чуточку не было, ни скучно, ничего. Было здорово, очень понравилось. Болхамтабын оттон там яха бастатан туран дисциплина. Барта дисциплинатан турар. Олehen төһөннән кихи эппетнестәх, кихи ылындар. Хотчаннан мин кини яхал бага беребин, кини яхал бага берер. Ол аны күтәбин. Сулустар проект белир бехис түгүлүн сакай страдатыгар саңа аттары тахарар. Бу күрәктен курсун анинан тақсыбыт рыхыттар үгүстер, сыынага тутта капта сылжыны көрдөрүү, опытта артыстартан үйрени, ырыга тапталы ухую, туққа да тәңнәммет опыт боллага. Кыттаачылар жиңнәхти жоллог жоннор ден этик канада. Сулустар ыры күрәган күннүгүн көтүтүмәң этәңге болдук.